U duhu praznika proslava bilo u kućnom ambijentu sa porodicom i prijateljima ili u restoranima, kafićima na gradskim trgovima ne može proći bez obilja hrane i pića. Ako se konzumira previše, može da naškodi organizmu. Zbog problema izazvanim prekomjernim uživanjem u delicijama i kojoj kapljici više, posjetili smo ljekare i provjerili sa kojom tegobom pacijenti najčešće dolaze. Najčešće se javljaju hronični pacijenti koji boluju od kardiovaskularnih bolesti, koji su pod redovnom hroničnom terapijom, ali usled temperaturnih razlika kao i prekomjerne konzumacije jela i pića dolazi do pogoršavanja tegoba, pa se javljaju gastrointestinalne isto smetnje. Kako odoljeti hrani i piću i to kada je sve pred nama? Šta jesti i piti, a sačuvati zdravlje i ne pretjerati? U današnje vrijeme samo zdrava ishrana. Kao što znate, supice, domaća hrana iz naših, da kažem, bašta i ostalih stvari. Nastojim da ne jedem puno masno i uzimam puno tečnosti. Treba što manje konzumirati i alkohol i cigarete, hranu pogotovo, sve umjereno. Pojedeno i popijeno potrebno je potrošiti. Šta dan poslije? Ključna riječ, ono što bi rekli, je umjerenost. Umjerenost je ta koja će nam pomoći da praznično vrijeme provedemo bez tegoba. Neumjerenost u hrani i piću može dovesti do gastrointestinalnih smetnji, može dovesti do gorušice, nadimanja, povraćanja. Osim toga može dovesti do povišenog pritiska, lupanja srca. Iako svi vrlo dobro znamo šta možemo, a šta nije preporučljivo da se konzumira, neke savjete nije na odmet ponoviti. Da izbjegavaju mrsnu hranu, da dosta tešku hranu izbjegavaju, alkohol. Ono što trebali da uzimaju poslije prekomjerne upotrebe jela i pića, da odmor, unos što veće količine tekućine, nezaslađeni čajevi, čaj od nane, mente, svježe voće i povrće, kako bi se izbacili toksini iz organizma. I za kraj priče uživajte i proveselite se, ali budite u svemu umjereni jer umjerenost je pola zdravlja. A kada i dočekate 2018. godinu, trudite se da u novoj budete zdravi. Zdravlje možda nije sve, ali bez zdravlja sve je ništa.